Nanku mamkhulu uCelo eza nenye uthi kwisithembu uba ufuna ukonwaba ufuna ungaguli, Delulu is the only solution. Nindive kakuhle, kumele uba uvumele umntu ongutata aqambe amanga, uwakholelwe amanga noba sowubona ukuthi ngamanga la, otherwise sana uzogula. So uba awufuna ugula sana vumela amanga. Andiyazi ke abanye bayahamba ngoku kwesi sabo isithembu ngenxa yoba bathi utata lo zange azigcine izithembiso zakhe. Basically waba namanga wathi kwabanye sozaphinda athathe omnye unkosikazi emva kwabo, which is uMangwabe. Nanku number 5 emthatha uthi yena ngoku uyahamba. And then koMakhumalo wathembisa uba ngekhe athathe intombi endaweni, which is apho uMakhumalo asuka khona wayithatha intombi. Khanike nive ke uba uthini uCelo ngalomba. Mina engikwazi ukuthi uma ngabe let's say lo baba lo ufuna ukuthatha isithembu, sometimes abantu besilisa bayakwazi ukumqambela amanga umama. Okay. Kodwa umama angafuni ukuwathatha lamanga akhe lawa awasho. Yes. Kanti ngenkathi emqambela amanga uprotector yena. Emsebenzini bayahamba. Bazobuya late namhlanje bayaphuma benza njani. Lokho asuke ekusho noma ngabe uyabona ukuthi amanga. Ngoba nakho usekutshelile kona. Yebo. Wavumela amanga lawa awashoyo ukuze angagulisi wena, ukuze akuphilise wena. Kwesinye inkathi sikholwa izinto esingayiboni. uJesu angaze ngimbone, kodwa ngiyamethemba and futhi ngiyakholwa uye. Sometimes ifaith yethu ufune isenze ukuthi noma singasayiboni indlela, noma ubaba sibone ukuthi unamanga, kodwa uwathathe lawo manga wakhe uze wena uphile. Then bese uyasebenza ke wena la yazi mina ngathi ufuna into engale ongayazi, kodwa ukhona umnikazi lokumnikezile lo mshado. Mina ngithi uma uthinta umnikazi womshado you won't go wrong. Ngoba abanye kube khona lento uthi bazohamba baye kubathandaza bane. I'm not saying akukho right lokho, umuntu ichoice yakhe. Ngithi kodwa mina ngizokhuluma ngalo wami engimaziyo owangimelayo kuze kube manje, ukuthi akekho umthandazi engayiya kuyena. Uthi uma ephuma ethi uya kwi-workshop, mina ngizoyithandazela lo workshop umyeni wami aya kuyona, ukuthi uma sebuya eza la ekhaya afice unkosikazi wakhe, angafici sengishintshile sengiyisilwane engasazi. Hayi bambe ma uzosanganisa abantu lapha ekhaya. Kumacele ke lowo ekwi-interview kwi-radio station ebuzwa ke caba kukhona umuntu ongumama ebebhalele caba ke noba utata ekhaya ufuna uthatha isithembu into ngolo hlobo. So ke ingcebiso yakhe ke yena leyo uba amanga ayaphilisa. So xa ukholelwa amanga ayakuphilisa, sube ugrumba izinto ngoba laa nto ayizokunceda. Uthi ke uMacele yena uba utata uyaphosisa ndiyambona uba uyaphosisa akabe eyitsala. Uphinde ke ngaphezulu uthi ke uMacele yena ukhona umnikazi womtshato, which is ke umnikazi womtshato ke noba nguNkulunkulu, and uthi yena zange wabheka kubathandazela. Kathi ke abantu bayakubathandazela barongo, kodwa yena yonke into yakhe uyibeka kuNkulunkulu umnikazi womtshato. So izinto zakhe ke nake zihamba kakuhle ngenxa yaloo nto leyo. Ude enze ke into ebumzekelo athi andithi siyakholelwa kuThixo kodwa zange sambona. So ke nasemangeni intoni ke kwesahlulayo uba siwakholelwe, ngoba naku sikholelwa kuJesu kodwa zange sambona. Andiyazi ke uba naye wayekhe wakhalela into ye-20 years utata uMsamseleku engagcinanga izithembiso awayezenzile, sithi baba nomtshato oright, yonke into bayenze kakuhle. Xa begqibe i-20 years bayigqibe i-20 years ayenzeka yonke loo nto leyo. So xa ke ngoku ungakhange ufezekise i-promises ayipheli loo nto leyo iba ngathi awunanyani okanye bubuxoki, ngoba kaloku ubuthembisile. Xa kufika kwelaa xesha uyenze laa nto ubuyithembisile, meaning kaloku uphosisile, yabo. Xa ungazukwazi uyimela into enanivumelene ngayo okanye nawe wawuyithethile wavuma. But ke uthi ke uMacele yena kuyamphilisa ukukholelwa ubuxoki. So abantu besifazana, indoda xa iqamba amanga mvumele aqambe amanga kwenzela uba ungazogula
ungabi ne-stress, ungabi ne-depression ngenxa yoba umyeni wakho ethetha le esenza le exokisela wakholelwe amanga. Hayi, I think ukuba in denial ke ngoku oko kodwa. So basically uthi uMacele, in order for you to uba ube right, iba delusional. Delulu is the only solution. But anyways, ke bethunani asiyazi thina sikhosa sithenjini asingomamkhulu yena uthi iyamsebenzela. So ke xa imsebenzela akho nto sinoyiphikisa okanye sigxeke because yena iyamsebenzela, yena akaguli ngenxa yento ezesithembu nokuphosiselwa. Utsho ke i-opinion yakhe, i-advice yakhe. Anyways, can nicheck nakuba nicinga ntoni ngayo? Is Delulu the only solution? Umamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.